srpski kralj čvaraka Gregor Guberinić, su čvarci naš nacionalni proizvod. Smo mi registrovali to ili nismo? Ovo si gore duvan čvarci, iako su ovi naši tradicionalno ukusni. Da, to su dva apsolutno različita proizvoda, koristi se različita sirovina. Po čemu se razlikuju duvan čvarci od ovih običnih? Pa duvan čvarci se prave sa više mesa ima u njima, duže se kuvaju, na kraju se dobiju ona vlakna. Na kraju ne ostane ništa. Zato su ovi drugi čvarci ukusni. Ja mislim da jesu. Naravno da su čvarci naš tradicionalno srpski proizvod. Kažu da su dobri za dijetu, da ove najnovije dijete preporučuju čvarke, slaninu. Pa koriste ih u... A obično ljudi izbjegavaju zbog dijete. Da, koriste ih u hronoishrani, ali hronoishrana je ishrana koja govori da se jedna vrsta dijete izbalansirane ishrane gde su obroci na svakih 5 časova i gde je preporučena, gde se u stvari koriste proteini i masti, a naši čvarci su jako bogati proteini. Evo, ti si neobična biografija, bio si krupije u čuvanim kazinima, upoznao si najveće srpske kockare, završio si prirodno-matematički fakultet, bavio se trgovinom, ništa nisi znao o mesnoj industriji i onda si ušao u posao s mesom i nemački tenis, koga smo očekivali da će doći da nas nauči kako se gaje svinje, jer on je svetski lider, nije došao, a mi smo gajili svinje i u vreme Karađorđa i Miloša i od toga ta svinjarska Srbija je postala moderna Srbija. Otkud ti u svim tim poslovima? A u jednom trenutku kada mi se pružila prilika da se uđe u taj posao sa mesnim prerađevinama, pravo da vam kažem, ja o tome nisam znao ništa. To je jednostavno za mene bio jedan izazov. Verovao sam da tu mogu da napravim neku dobru stvar. Delovalo je kao da sam pao s Marsa. Apsolutno ništa nisam znao. I onda, korak po korak, znao sam da će se nešto dobro uraditi. Šta sam ja u stvari primetio? Ja sam primetio da naš srpski čvarak može biti bolji i gledajući taj kazan koji sam... Je koristi još neko čvarke? Da, koriste se. Jesu naši najbolji? Pa, naravno da jesu. Koriste se i u drugim zemljama, ali nisu kao naši. Mađari imaju neki krupni čvarak koji vole. Italijani, Španci imaju i isto čvarke, ali se svi oni razlikuju. Kao što se i naš čvarak razlikuje kod nas u Srbiji. Jer Srbija je poznata po proizvodnji i pravljenju čvaraka. Prosto imamo jednu dugu tradiciju. A šta ti na Kosmaju održavaš manifestaciju? Selo u kome se nalazi naš pogon je selo Pružatovac u opštini Mladenovac. A pošto se napravili smo jednu manifestaciju koja se zove Kosmenski kazan, jer selo Pružatovac je jedno od retkih sela, ako ne jedino opštini Mladenovac. Kad se topi mast, onda ostanu čvarci, je li tako? Jeste. I mast ostane i čvarci, da. Sad, kad počinje posek da se kolje? Još je rano, ali... Da, ali to kod nas, za nas... Čekaj, vi radite celu godinu? Naravno, radimo celu godinu, kako da ne. Imamo veliku proizvodnju, lideri smo... I koga snabdevate sa čvarcima? Snabdevamo praktično sve veće trgovinske lance, počev od Deleza, Mercatora, Univer Eksporta, Disa, Mana, Roma, Quattro, koga sigurno sam... Šta još proizvodni? Valja samo čvarke? Ne, mi proizvodimo samo čvarke i masti i to je sasvim dovoljno. Čekaj, da li će ponovo u modu da uđe kada se na hleb namaže svinjska mast, da se stavi paprika, mi smo to, odrasli smo s tim specijalitetom, a onda su nam to zabranili, kaže da to nije zdravo. Da, ali to je važilo do pre nekoliko godina. Sada opet... Čekaj, to opet ulazi u modu? Opet ulazi u sama mast kao jedan kvalitetan proizvod. Kaže, ne veštačke masti. Koji je bio anatemisan jedno vreme. Biljne masti. Ne, vraćamo se na svinjsku mast. Kažu da je to isto zdravo. Sigurno da je zdravo. Sve ono što su nas lagali nije istina. I za čvarke, i za slaninu, i za mast. Jeste, lagali su nas. Upravo ste. Dosta je bilo laži i antisrpske propagande. Kad god sam čuo napade na čvarke, slaninicu i mast, ja sam znao da je to protiv srpskog naroda. Sećam se kad smo predavali naše proizvode
na jedan institut za ukus i kvalitet hrane u Briselu. I onda pitali smo kako da serviramo taj proizvod i onda smo rekli kad je mast u pitanju, servirat ćemo ga tako što ćemo ga namazati na masno prepečen hleb i aleva paprika preko. I na taj način sigurno se ukus dopao i tim. Javljaju, kaže, ode mast u propast, kraj. Za jutro toliko. Hvala lepo.